U Tivtu će se 23. maja okupiti najveći titani ovog dijela Evrope. Naime, u ovom crnogorskom primorskom gradu održava se otvoreni kup Crne Gore u powerliftingu, triatlonu u kome se vrednuju najveće podignute težine iz mrtvog dizanja, bench pressa i čučnja. Put Tivta će ovih dana i nekoliko snagatora iz Bijeljine predvođenih Aleksandrom Lukićem, koji tegove diže od 98. godine. Počeo sam da se bavim dizajnom tegova 98. godine, a powerliftingom 2001. Pa šta ja znam, još od malih nogu sam osjetio da sam jači od ostali, znači od ostali djece iz mojih generacija, čak i od vršnjaka koji su bili, odnosno od dječaka koji su bili par godina ispred mene. A konkretno ko me uputio na ovaj sport, pa to je profesor Pero Živković iz Bijeljine, profesor fizičkog vaspitanja, koji me direktno usmjerio na dizanje tegova. Međutim, pošto u Bijeljini u to vrijeme nije bilo weightliftinga, odnosno olimpijskog dizanja tegova, ja se odlučio za powerlifting, znači sport koji može da se radi bez trenera. Lukić će na takmičenju u Tivtu nastupiti u apsolutnoj kategoriji. Do prošle godine sam bio u kategoriji do 140 kg, međutim, bez lažne skromnosti, prošle godine u toj kategoriji sam osvojio sve što se moglo osvojiti od državnog crnogorskog, znači otvorenog državnog crnogorskog, srbijanskog. U martu sam bio prvak Balkana i jednostavno veći mi je izazov bio u apsolutnoj. Zato sam otišao u apsolutnu kategoriju, jer to je ipak takmičenje titana. Pred velika takmičenja Aleksandar trenira 4 puta nedeljno, a trening u prosjeku traje 3 sata. U Tivtu cilj mu je titula apsolutnog pobjednika. Znam početne težine s kojim ću otvoriti, čučanj 305 kg, bench press 195 i mrtvo dizanje 300 kg. Na otvorenom kupu Crne Gore u powerliftingu debitovaće i 22-godišnji Aleksandar Kojić. U ovom sportu sam oko 2 godine, znači, ali 2 godine sam trenirao sa tegovima, sada konstantno, znači, radim powerlifting nekih 10 nedelja. Nekad ljetos, kad je Aco, to je moj trener Aleksandar Lukić, kad je dolazio u teretanu, vidio sam kako on radi, kako diže te velike težine i onda sam se zainteresovao za to. Kojić će snage odmjeriti u juniorskoj konkurenciji do 110 kg težine. Čučanj ću da otvorim sa 225 kg, mrtvo dizanje ću da otvorim sa 220 kg i bench ću da otvorim sa 135 kg. Oba Aleksandra kažu kako ih konkurencija ne zanima i da im je jedini protivnik težina koju planiraju podići na predstojećem takmičenju. Nadajmo se da će zacrtanim težinama u Tivtu pridodati par grama zlatnih medalja.